au mafua malu. Ua le lingo le kai o alo, ai lo loma le kai o kumua. Ai o le kai a wā foi le kingi lau, lo o pe au mata loa. O lele ua ko mailangi, ele a kua fofolo na fofoanga, wana fan whaamanuianga. Lele ua kua i ngei kula le senga le mari a koa. Ai a ma le ula ai, le kui sa tui atua. Ua pā mai fo i papa ofo, e pei o le whekalainga le lupe o la Faia li. Au langa lufi lima le lei, lo tō soifua, ma so mātou wola, o māfua ea un tātou whesila whai manga whitau wola, e pei o le whekalainga i leu kongi kupaikea. Mā loa ai fua i lawa maua i le atua i lau alofa. Ai swafa man mā loa le ali o Yesu Keriso, o te ofo alofa, ma whata alofa atu, i le mamalu wa sao nei. Le sui lau sunga le whailotu, lau sunga fua ava, vautu ua, Himalaya, whasi. Le fio i lau fionga le mistao whatoanga mwhai ngā whaiva, Honorable, la aulion malia toa, Polataivao, Foshi, Schmidt. Le fio i lau fionga le mistao longlanga, mai ava fui maono, Tito, Asafu. Le fio e lau fionga le New Zealand High Commissioner, Your Excellency, Laei Van Tour. Loto paia, ma loto mamaru. A fio mai, te tala mai o ao lo tātou wha moe le so. O le aunga mal wha moe, ia wha alawi loa, ta iala mo le tōina le awa, ma suenga, wha sainis. Ai lea matainga le tātou pokalame tau lava on tātou mua, e whaftaia le alofa ma le anga lei o le atua. O lea, te walau atu ma le whaaloalo, i lausunga fua ava vautu ua Himalaya, ma le whaaloalo. Ofa man malo i sukewiso. Patalo fanga. Pafilo e tuele ni tai au pa i o le tua. Ai le i amatalia se talo e. Amatalia tato po kalame. I sina pa malo si le titi mo tato le nei asu. Mo maile le tusi a kopolo no tau po e lua. Se vaengo le fai upo sfu ono ma le fai upo sfu mai fitu. Fa pelon fai tauina. A whai atu so o tō ia te i lātou, nā o ia malmanuia, ia mawhanwhana ma ia maona, a wale fōa i atu ia te i lātou ni mea te tau i le tinu, sea leo ngā. Whapea fōi le whatua tua, pea whai ele i ainga luenga, e mbate lava ia, ina wana o ia. O le winga o le nei, upunu whaitauina. A whapea na le whatua tua, ai le isenga luenga. O se whatua tua e mati. Faith is dead and useless without good deeds. O lono winga, e whatua ai lolo whatua tua, i le atua, iaunga luenga le lei e whai. Ai a whapea mai e whatua tua, ai nofo. Na tatalo mamoi, lono winga, o lo e ola i se olanga pai e. O le whatua tua e mate, lono winga i lea o ngā. Ai a whapea tātou te ngā lulue, e whaatino lo tātou wala wina. Tutono mtanga luenga, whaalapo tutonga, kampanim business. Whao ngā ilo tātou wata mai ma le poto. Whao ngā ia ngā waa. Na fo i mai le tua le tangata. E tau i le tua lo whatua tua. Wha manuia le tua, e peo na ia wha manuia apero amo le tamao le whatua tua. Ia lo wha mai le tua le ne yaso ma le tātou wha moi moi. Ia iaisi au ngā.
whaleo tātou whatoanga a tu whainga o manatu maise whasoa o leanga wa amali ma lea tamai wa mai e lea tu ia iso ngā o ngā na ia tau au ngā inalo tātou whatuatua lo whamai lea tua whamanuia le whamoemoe le nei aso ia iai fo iana whamanianga iai tātou umo potopoto le nei aso le au saunia se tau tātou i fo matau le tua lo mātou tamā o e lava o le tua na whaia mea o malava o e foi o le na whaia le tangata tu i ele mana waolo ma e whamanuia e whamamaluina tu i ele maa whauwhau le ia ola i whaia ngaluenga le lei ia atangia i o fōlinga i o mātou ngaluenga ina ia maua i se vi ingo o ilo mātou tu mātou tu whaftai lo lofa mlowanga le lei le ni tai au le ola ma le malosi soifua lau le lei o e fōa i tai tai o le nuk malo e maise tai tai o nisi o atunu o lo mwhai on fisosoani mai a te mātou mai mātou uma le nei tai au whaftai tele no mātou tamai lo lofa mlowanga le lei whaftai le anganga i whaama ite mea le lei ala i se mai ai le fisosoani mo si o mātou nei atunu mau mai lea nisi o atunu o mwhai on fisosoani le nei whaamoi moi whaftai tele lo mātou tu mātou talo whaftai i anga wa amata leni o e fōa e a te mātou te whaonga e mātou te ngā lulua e whai ngā luenga le lei ina ia e whaamautua e lo mātou whaatuatua i a te oi mātou talo lo mātou tamā sisiri o na mātou whaftai ono le maliu o lo wale pele e suke riso i lunga le sātau ina ia mwhai e ono whaamangaluina o mātou angasala au mātou whaamawalalo i o lunga o e silafia o mātou tangata mātou lava o tangata e se maangasala i o lunga whai ina ngofia e le fili mana wha o sosonga le mātou ola pai e lo mātou musua e whaonga o mātou tāleni maanga wha a peo na e tu ina mai mātou le whaatau e ino le mātou wala au ina whamole mole lo mātou tamā ma lie lo whina ngalo i e lo whai whaamangalo i a te mātou au mātou talo le tua mātou uma le nei aso mwhai ona poto mai whamole mole e whamanuia mai e lo whangia le whamoe moe le nei aso tu ina Tupea i a te oi au ina mai lo mana e taitou lua ina i mātou i mwhai ona mātou whaasoa fitu whaa i manatu malangona a wase manuia o mātou whaatoanga a manuia fo ilea mosi o mātou atunu talo le tua e aua ne tūlafo ina i mātou le aso fuafuanga uma wha le mālo wha tanga luenga wha tonga e maisio i mātou uma wha mole mole a e wha tasi mai a te mātou e manuia uma mea mātou te whaia le mātou te talo lea lo mātou te mā e ala atu sof pele su ke riso lo mātou li ima le mātou whaola. Amen. Moli atu le whaftai lau sunga fua awa watu o Himalaya. Mo o wholwhola whapea talsanga. Ma manuia le atua, ngaluenga, ma tiute whia ngai e. Whaftai. Nei tu lao te whiawhia tu ina atu le wanoe le whionga le Mingstar. Molona sa moanga autu. Honorable Lauli o mali atua. Tau whionga. A talo whātu i le paia mawalunga o le tātou maafutanga i le nei fo i tai au fau. Vi ia le atua i lo nā lofa ma lo nā ngalelei o tātou wala whai mai i le nei fo i tai au manuia aso fau i e manatu ua fau me uma i le tātou wala whai mai. Le whaua mai ana mamoli le whaafutai ma le whaamanu i le atua sa ono i e sunga i le tai o le sauninga ia o le tātou lava lea talitonunga masani si o tātou atunu tātou tāpāpea tūdia le tā a mai lea lofa o le atua e taimatali i ai le nei whaamoe moe tā ua
E le nganga whaaloalo, o te whatalofa atua i le paia, ma le malu mawalunga o le tātou mawhtanga. I le nei tae au mātango fie. I le fie o lau fionga i le haikomsina o le malo New Zealand. Your Excellency, si Laei Van Leto. Ia mai se lau fionga i le Minista Langolango. Koe mono Tito. Lau fionga i le te fono o le tātou sein. Le ma VSS o le tupu matamali. Ia ma i lato uma o lo ngase seina le tato ina o le tātou ava. Isi o tātou atunu nei. Le tātou mtanga luenga o le MDF i le Pasifika. Mai se le paia maulunga o mtanga luenga le malo, NGOs, farmers, producers, processors and exporters. Nei mawhtanga le nei aso se tasi o manulauti o te taofi ua lewa na te pena. E whatalofa atuai i lunga o penga te whailangi le mai mua mai si o tātou watunu'u. Mai se le au whai tonga ava uma, au whai whatoanga. I lātou sa ngafa ma le tutoina o le nei fo i atina e tāua po fua whae le leanga ua lewa o na tātou whiola mai ma tātou. O le ava, ia po whelava o mo mai ai le tātou mawhtanga ni nei tāia o se teimi tāua le nei tātou te toe mana tunatu ai, ia matau toe whaatulanga le au wala, e tapu e ai i wha moe moe mo le nei a tina e maise le nei fua wha e le leanga le tātou atunu. O le ava o le tasi o la au e tele iai le lilifa le whataua le tātou tū ma le Mulinu'u Ava Samoa. Tele lona tala wha pito e whiso ta iai a inga. Nu fio anga i tū malo. O le la au tātou te whaongaina e whai ei le whaaloalo tūpito mawalunga a Samoa so se whailo inga e whisila whai ai ma lo whenga soloai tupu mai tamali in whailaunga le kalesia ma le malo. O lona winga wa te tauna tātou tiro tutoa i le au wala e wha mautu inai le tāua ma le integrity honorably o le nei la au tonu le tātou atunu. Tele tausanga walu, ta iai lava le tūlanga o le tātou tilo i le mea na amata mai na i o tātou mātua, mai na fuafuaina le tala o le ava le nei, wa e tala lasi, peo no tō whaafonga i ai. A fisila whai loa, whalau polu maa ingo Samoa, e mua ava o le whailoa inga, ava usu, ava whaoso, ava o wheofofo inga, ava o whailoa inga, ava o singa whenga inga. O lona winga, e te le lona i tūta ua mawhala, e tau wai o na tātou tue tilo le lei. I le awala e tau hiofi mai e te tonu le tala o le ava. I le nao tātou fo i Samoa nei o lo iai le tala tuu o le ava. Na e tau te silafia e a le au sanga le masanga pe o le ava na mai fiti. E na mai a leo le au sanga o mai tawhetawhea mai mo mai matōtō solo mai atunu. O lo ia iei tala ai tū malo tai tasi po wheru rua i ava, o le ava nei i, o le ava nei o, le ava nei salawhai, mo le ava nei tū mua. Ia o tātou langona na, ma manatu na i le tū ma le Mulinu'u Ava Samoa, tauan tātou tilo. Wha ma pue, pui ma leo, leanga o le tātou tala wha soropito le nā. E wha mautu ina ai ngafa o ainga, pesota inga o nu'u mafio anga i tu malo, male malo. No winga e te lelo nei tu taua pe a tātou tala noa. I le pesota inga mal wha taua o le nei la au, o le ava i tu tonu o si o tātou o tanu. O le tai au nei, o le silasila mamao al mtanga luenga o suenga pastai nisi, tātou srafs,
ai mai se le tātou mtanga luenga whātou angam whainga whaiva. E te tau na tātou tilo i leisi tū. E le ngata in tātou vaai e preserve vai le tātou wanga nuu mal Ava Samoa, ma tātou tū maanga ma tātou tala whasoropito, au tau tātou tilo i leisi tū i le tamau ainga tātou te maua mai ei. Le ava o lo consider ina o se tasi o la au ua matua i tele lo na ngā i tulanga tau susuenga i soifo maloloina. E maua ai vitamini ma minerale ia ma mea ese uma e maua ai foi sota inga sosoani e kiu ai le tele o wha ia ma maua ai sosoani i la tau lo manau mia tulanga le tau singa o soifo maloloina. E ma fai foi nanga osi ai vai tau mafa o pauta o mea ese e ma fai ai ona maua tulanga i tangata la tau te tausi o la tau tino i le health care, primary care mo le soifo maloloina whaawawina. O onga la whapenei wa manatu ai le tātou sros mo le tātou whainga malo mai se foi tanga o lengo whātuanga ma le maloni sila e tātou o mai whātasi e whainita i ala. O le tāua o ta i ala nei e sosoani ai le mea le tātou sau ai mua traditionally growers and other farmer growers mai kutia usola. Pe whawhena whaawau lor tūlanga moriru manai e tātou te o ai e commercialize. Wa leo tātou mai tau nei, e le ngatana o Samoa leo tau mafa le ava. Awa matana watu i whafo i mata malima o le maketi. O tai au lale nei watu whatasi ai ia le tātou ava growing guide, ia ma le tātou Chemotype awareness workshop. E tau teo mai ai e whaasoa, manatu, malangona, i le awala e pui ai le vainga o le product le nei, po le la au le nei o le ava mo tātou. E le fau, tātou loa le tutoina, whainga pupu ava, o le whaafeana tuto, la le va, la le wha ma, la le umi, a harvest o ame e au, ese le uso, ese le a, ese le ano, ese uma mea uma. E ma whai ei ona whetu na i le mea maua ai le Ava Samoa quality and standard control. E ma whai ei ona whatulanga le awala e maua ai le mea sili ona le lei awal tato maketi whafo. O le taitainga le nā o le ua manatu wai le tai aore nei mtanga luenga o whato angam whainga whaiva ma tātou stros, tātou me whasoa. E le tāua ia o le whemala malama. Tāua tele. Leango leo tātou wanga i nei i le whinaunga mateti. Competitive of market strategy. I le larolangi ma le West Pasifika. Peo no whai atu. E le na tātou e le ava. E le ava Papua New Guinea. E le ava Niue. E le ava Tonga. E le ava Fiti. E le ava Vanuatu. Hei foi la tau species. A tātou a ia mal tātou Ava Samoa. E eselo na whatinoina. Tātou te whaongaina le a ano le ava. Tātou te whaongaina lo na tino a toa le tunasi. Whatino le tātou wanganuu. E te le atu. La tātou whatinonga. Wailai ase atu nuu o le Pasifika o tō vai mena a poto loa le ainga, le kalesia, o le nuu mali tumalo. E le tutusa. E le tutusa le whatinonga maisi. Ai atato, a mata le mene. Ai sea, o le whaalo alo maualunga lea a Samoa i so se whaatasinga tau aloa. O le rita e au. Mai tau an tātou tiro le lei tūlanga lea. E le ei se si atunu o le Pasifika e te vai o whela waini awa manitungasi. A Samoa. O le tūtāua la, o le preserve o le mena nā. Tau tātou tiro le lei. Whātāua o tātou anganu umal tūlanga nā. O le tai au nei le tātou growing guide le tātou noai.
ua matua ave le whatuatua i le tūlanga o le tō taimi nei whawhena tō whawhena whawhailili whawhena nursery lale au wale whamamaai o a whautuanga e tātou te abstract mai whafo i la tau wa leva na whai awa le atu pe no whai atu e le fo lai whawhonga mai i a nisi fo i o le au whai awa mātua le tātou atunu na la tau tuto ina le awa mua in our traditional method of growing awa sui lau langa le vai tau nei tātou wa aipe whawhena tuto ina ia babe fua le lei i o le lei i am whatu langa i le mea sili o na tāle whengai me mua tō ma ai ma matai tū i ma māma le lei mea umma o le tau e whaiai aua ni vaoa ma nisi uma tūlanga o le la tātou whaasoa i le aso le nei. Lona lua o le process a whai wa matua le awa, la me whai. Edi le lei, furu ma whaala, tui, whaabasenga. Langa e te tau o nang tuai tātou matai tū le lei, le au wala e process ai. Langa leo tātou tilo loa i leisi la sanga o le tupe maua ma le economically development e ala i le whaatawina atu i atunu mamau. E le i mamau neina tu e te tala le awa. Talu na pen le awa le lalulangi atoa na sa utou loa. Ta ofi tu. Ai sea, o iei le masalo mianga e le awa le sa tu ua i o le awa ma wale cancer. Ia, a o me wha penei, e iei fo i lava tonga fiti a isi maa lo la tau te oso wha i ai. Se tau ma whai atu maa lo la iti, i se fuo wha ele leanga wha penei. La tau te wha leanga ina, leanga i atu o se natural cropped. E wha matatau manisi fo i o la tau fo i o loa, o lo tau mwhai mai fo i e kiwa isi wha maa. Pe tai o lo wa tele tonunga o le mesa o ai o le mesa o fiu e tapele au wala e puni ai le au ngale au ai sa wa research scientist ele ai ele sa o ia me mo se cancer ile apa na sa lava results ai la tofo ina ave yesu su en scientific research le lang o le ava e te le lo na taua mo le lalangi ato ele ngata i tau maftanga tamata ai mo wai fo i tong fitinga fal fo ma o le tuta ua lana mo tātou, e whaaftai ai fo i nisi o le au whai awa umma o le tātou atunu. Sa fina wina le toe ta tala o le maketi le nei mo tātou nei tau sanga tele. Ia, mai wha leo ina le nganga whaaftai pi ana whaapea e lei fo ina fina unga nātai. Ia, e le tūla i mene nei teimi sa tau whai tele ai tātou Samoa Manufacturing Association. Ia, o te taritonu e te lere tā ua al whinau sa whai. Al tae au la le nei. O tae au tātou te tō mānatu e le tūlanga tā ua al whasoa. Mai o te tatalo atua ia tātou umalava le ia i te mini. Tatala lautou whinangalo. Ma lautou talanoa i le tūlanga e whai ai se tātou whelo inga whasoa ina ia nofo si la fia tangata umma i le tūlanga o le whaia o le tātou tāpenanga mo maketi whafo. E te lēr maketi, upsa o alea, mai leise avanoa tātou te tāwhiofi ai na tā upu nei te ua greedy sesi. The market is huge. E mana o mia le tū whaatasi umma le au whai awa umma le tunu. E tā pena whaatasi le mea le lei a tau le Ava Samoa e nu me la tasi. Langa e tasi ale tangata exporta Ava e wha le tono. O na leanga umaloa leo tato maketi. Mai tauan wha taua tu langa na e batuaila utua lalo. Ia tato umalava lea e le ngata i le au whai whato anga Ava. Tato umale whai el process lea e anga i whafo. O pai laws ma pai security atu nu lai fa ni sila Australia Amerika o fe lava le e fai lava si ma ale
mai le whaingo fie fo tūlanga o le tātou tau mwhai atu e avatu a tātou products e avatu e lele lei le ala le nā o leo a whātasi ai le tātou SROS tātou mtanga luenga o whātoanga e meise ia le tātou MDF la tau o lo sosoani mai i le tausairia o maketi i le tāua o le ave o le tūlanga le lei standard and quality control ina ia le lei le tātou product e ave wa la ua le mau e le te tau o na tātou toyo al tūlanga fo i lea wa ave al mea waiei a tātou walo lofa i le tau mwhainga le ufai. Ua tau tātou sifi le level o le teimi sa tātou e mua, ma le teimi nei. A tau whina ngalo e vele Ava Samoa o se ava i lume le tasi i Pasifika, ma le larolangi atoa o lona winga, o tau tātou mulmutai i le toinga whasoa le tai au nei. Te loe le tau wao ia lau puata ma whainga o naua ia o tau, tūlanga o le totō, ma mea uma ma le mea sa whai. A o le tāpenanga loa mo le processinga e ave whafu. Ia tā ua le branding, labeling, packaging, marketinga, connections, ne umalava e tauna atoa. Le woto si sila wa ngā i tātou malo e whaile commitment o le tātou export authority. Le ua u tula iai mtanga lengo whātoanga mwhinga whaiba e tau whai tātou mtanga lengo whaulina. Aisea, e le tauna tu ua na o exporta avai na o tau, not anymore. Tauna iai le pēka apa le malo, tua. So soani mo manufacturers, so soani mo processors, so soani mo commercialization, mechanization. Ma mea so soani ai ina ia whaatupu tele ina, le tūlanga o le toto ina, harvestina, ma keti ina. Ona le pine lole, ia ona maua le tātou product le lei. Ma le pine ona maua ia wha manuyanga le lei, mo le au whai whātoanga. Ai o te tatalo atu le aso le nei, ia lava le ono sai. Tātou lava le awhai whaasoa o te talo sanga atu fōi, o le fio mai nisi fo i o toi utaia sa ena whaaftaire fio mai Rankin ia ai mese fo i leota o tātou uma o tātou mafuta nei aso o te tatalo atu mulo o nganga whaala tatala le i o awafa matua whai le leilau tau whaasoa ato toa ina ia matua manino le lei tātou uma wa i nei le nei aso ina ia tātou momoli mai se whi au tāu e whaopopo le tātou growing guide lea o le tāu o leo ngā manu mi whaopopo pēr me to tia a popo le iloa ma le whasoa ina ia matua tātou tū lai lei e ti liva le tātou Ava Samoa i le mea e te tāu na iai o le te talo na ia te au nian minister am tā ngā luenga ma le whaatuatuanga le nei aso ina ia sa usi lau tau whaasoa ma tau soa lau pule i le mea pito e sidinga ngatai. O le tūtāua o le transition mai tupulanga mātutua i le tupulanga telavou. Tāua le pasi o le silafia ma le loa le au mātutua i e la awha awawina le toinga o le tātou awara nei. O le tūtāua ina ia halu pēa le fōlaunga e mawai atu isi au whai whātoanga e tūlai mai po isi whai whātoanga fōu e la tau te whāua wina lava le tuto ino le awai le tunu ina ia ua nei motu le tātou wanganuu le sa uka ua mua o le awa e sili o na tāua le anganuu le tunu e sila whai ei mea uma pe ono whai atu ai whapena se langona wo manatu e nei tai au ia atu peltu alalo ntanga luenga. Se taimi muli pe a mai ian tātou taranoa le winga tātou export authority. E leo tue mamau e talo le tātou whono whātoa o atu e titi maua le whaururunga le CEO fau ma le au ofisa o mamtangata whainga luenga.
tauna o atu le masina fou a mautu tatou ofisa. E no mai lola i o tatou au Ava Association ma tatou talanoa pasoa. Na le mea nai tau te fina ngalo ta pena i tatou. Land access, financial access, marketing access, o mea umana o lea la a tatou wanga i ai kai dai le whasolonga mo le kumana. A le tūtaua o le tatou whelangolanga ma. Tatou whemala mala mai, mai whaaleo inai le nganga whaaftai au nei. Whaafonga mai foi, pa ia malu, tatou atunuu o maua mai, upenga o whaamtalanga le tai au le nei, o le amatanga le nei, o le tatou whaatalitanoanga. E winga le whaataua ina o le tatou la au le ava i sio tatou atunuu. La sos furu balu, o masino rume a me, e whai ei le tatou whaatasinga voi whapenei. I savai, e bala au atu ai le au whai ava o mai sala whai, a sos furu balu o me, e whai atu ai le au aonga nei mo savai. E le nao apia e whai ei me whapenei tau whai tatou o i savai, on sa i tatou mtanga luenga, abele vanoa, le au whai whaatoanga uma, ma le au exporters, ma le au processors, lei savai, e o mai fo i latou, tatou talanoa whapea. Ea, ma au whautu atu ia i latou o lo o Faia tatou tusi walau lia. Ia toe whamanatu. Toe whamanatu ina ia anoa ma to tele nisi o le atunu. E fio mai a wal tatou whamoe le so. Your Excellency, Laei, Van Letoa, New Zealand High Commission, representative of Australian High Commission, heads of the MDF in the Pacific, government ministry, NGO, farmers, producers, processors and exporters, distinguished guests, ladies and gentlemen. As we gather here for the Ava Growing Guide and Chemotype Awareness Workshop, I am pleased to address you all as we witness the collaboration efforts to empower our Ava industry and export capacity. I wish to acknowledge the Government of New Zealand, Australia, for their continuous generous support. Through the Market Development Facility Program, jointly funded by Australia and New Zealand, we have received valuable assistance that may have enabled us to address pressing challenges in our horticulture sector. To Your Excellency, Laei, New Zealand High Commissioner, our sincerely thanks. I would also like to extend my gratitude to the Market Development Facility project team in Samoa and the Samoa Herbs for their dedication and commitments to this cause. Ava is our Samoan national traditional drink that symbolizes our Samoan way of life, signify peace and harmony in our community and deep root of respect. Samoan kava has been integral into our culture for centuries. Ava is remained as an important Samoa domestic export, cash crop grown by subsistence farmers and large commercial growers. The success of Ava was because we have a huge market for Ava extract and medical market. Really the future of Samoan Ava industry lies in the close of working collaborations with everyone that we are here today. Our respectful donor, research, farmers, producers and exporters, processors and traders, families, etc. Today, I am very happy to announce that we have now developed Ava Samoa Growing Guide to guide and enhance farming techniques and management of Ava planting. The absence of these appropriate information and management guide for growing Ava has been persistent obstacles hindering our ability to fulfill exploit of potential of competitiveness in the Ava global market. Furthermore,
we will also hear presentations from our scientific research organization of Samoa, SROS. From its research, identifying different varieties of ava in Samoa based on the chemical compositions. And important research to inform our farmers to the best variety of ava in Samoa will high yield in the best area of Samoa such ava should be planted. Lastly, in promoting the industry, public and private sector partnership, we will hear from Samoa Herbs, our private sector partner that have worked collaboration with MEF and SROS in these interventions on the benefit of importance of this initiative into the business model and competitiveness in our export market and our local market for ava. For these interventions, align well with our government of Samoa research development effort for kava industry civilization and export capacity enhancement. As part of these intervention activities, there will be community trainings and capacity building and awareness program roll out the dish of Upolu and Hawaii, ensure that our ava growers are further growers have all the access this important information to support their farm productions and earn better living. Once again, on behalf of our Ministry of Agriculture and Fishery, I wish to thank you to Your Excellency, High Commission of New Zealand, and also the MDF, Government of Australia and New Zealand for your support for our agriculture sector in Samoa. Ia manuia, ia maua lau tau whaasoa la lelei, a wal tātou wha moi le so. Manuia tāpua e mai sio tātou atanu, soifua mai manuia. Aftai lava le whionga le mista mar sonranga mātunga o fie. O le mātou talo, i alo whangia le atua lau whionga. Maua pēr le soifua lau le lei, maua manatu le lei, wā le teiteina o tātou mtanga luenga. O te fie tu anuit, tu inatu le vanoa, I would like to give the floor and the opportunity to Your Excellency, Laei Bantua. The floor is yours. Thank you very much. Lau susunga Himalay fa asii, lau awhionga Honourable Minister Lauli le Maliatua, CEO of the Ministry of Agriculture and Fisheries, lau awhionga Dr. Silsil Tawati, CEO of the Scientific Research Organisation of Samoa, lau awhionga Pausui Dr. Fiame Leo, representative of Samoa Herbs, MDF Country Coordinator lau susunga Susan Inu and colleagues, ladies and gentlemen, Tai au manuia. Whawhatai te le lava I lau susunga Himalay Whaasii for leading us in prayer this morning. I'm delighted to be here to deliver remarks on behalf of both New Zealand and Australia, who've jointly funded the Market Development Facility. Today's event celebrates important milestones already outlined by the Minister that have been achieved under the two complementary intervention activities aimed at supporting Samoa's ava market and industry. Through these activities, I see real potential, including for export to markets like New Zealand, to bring positive impact for ava farmers and for opportunities to be unlocked for other businesses in the Samoan private sector. These activities are really great examples of local partners and expertise working in unison to develop and implement sustainable, locally driven solutions that address common challenges throughout your industry. I was telling the Minister before, I know of one kava cafe or kava bar in Auckland, but I'm sure there's huge potential for more to spread throughout a country like New Zealand. I know about the kava cafe because my family frequents it a lot, and you can see the real potential not only for the Pacific Island community in New Zealand, but also for others as well.
The achievements that we celebrate today couldn't have been obtained without the programming support of the MDF Samoa team, the brilliant minds leading the practical research and the development at the Research Centre, not to mention the dedicated support and advice provided by the team at MAF. New Zealand is really proud to support MDF's Pacific expansion here in Samoa, and we're also doing something similar in Tonga and Vanuatu alongside Australia. Together, we see really great value and potential in continuing to support the collaborative and effective partnerships between MDF and local partners. New Zealand is really pleased that this investment, combined with our wider agricultural activities, including those that we co-invest in with Australia, such as Farmer Plus, are supporting Samoa's agricultural industry to strengthen your resilience and your productivity in this sector, including for export. So I congratulate SROS, MAF, Samoa Herbs, MDF Samoa, and everyone involved in working together to make these interventions achieve their outcomes. Soifua mai ina manuia. Thank you. Thank you very much, Your Excellency, for your kind words, especially your support for the farmers of Samoa. Whaftai te lava. Pero te minei o le awhaatino le tātou poe ngāka ma le whaaloalo lava, le mwhai on tō wafi o mai luma e si whaatino le tātou poe ngāti. Whaftai. It is now time for our photo opportunity. Kindly ask. Malolong sa iya saun. Sa sedutut. Sa sedutut. Whaftai.